that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. And having chosen them, he called them to come to him, and having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna bazalwane sikhulume ngecebo lenkosi. Tshela umakhelwane wakho uthi his purpose. Thana his purpose. Ngisho kakhulu uthi his purpose. Bazalwane ngifuna sikhulume ngecebo lenkosi. Amen bazalwane. La esifunda khona uPaul bazalwane uthi siyazi ukuthi zonke izinto ngizo interpreta le version engiela phambi kwami yesingisi ngesizulu. Ithi siyazi ukuthi uNkulunkulu uyenza ukuthi yonke into isebenzelane ngokuhle kulaba uNkulunkulu ababize ngecebo lakhe. Amen bazalwane. Insindiso bazalwane iwubizo. Amen bazalwane. So njengoba sonke sila, we are called to a greater purpose. Amen bazalwane. There is a purpose kaNkulunkulu. There is much greater than what we see ngempilo zethu. There is a purpose kaNkulunkulu ngamunye. There is very much greater responsibility yethu ukuthi sifune siyithole le purpose. Amen bazalwane. We responsibility yethu ukuthi sifune silifune icebo likaNkulunkulu ngempilo zethu size sifinyelele kulo. Amen bazalwane. Ngoba insindiso yethu iyize uma ngabe sisindisiwe kodwa singakafinyelele ecebweni lakhe ngempilo zethu. Amen bazalwane. uNkulunkulu konke la asidlulisa khona kuze kufike namhlanje ngoba sina konke lokho lasidlule khona. Kunendawo besithatha kufanele sidlule khona, kunekhathi la khona bengekho kubungekho mnandi kubhlungu. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu lethizwe laNkulunkulu siyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo. Sometimes eyimweni sifaka uSathane eyitshela ukuthi uyasidestroy. Amen bazalwane. Sathane wenza ngandlela zonke ukuthi akudestroy. uSathane uyayazi lento eyona wena ongafuni ukuyazi. Amen bazalwane. uSathane uyalazi icebo likaNkulunkulu, there is much greater elibekwe kuwe, uyalazi. So manje uSathane uyaqinisekisa ukuthi ungafinyelele ecebeni likaNkulunkulu. Uyaqinisekisa ukuthi akukhubaze endleleni. Sometimes abanye bethu ukugijimela usayingane ngoba efuna ukukhubaza ukuthi icebo lenkosi lingafezeki ngempilo yakhe. Amen bazalwane. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu thina siyazi ukuthi nalezi zinto uSathane asifaka kuzo, nalezi zinto esayivika kwangazuthi sasesifa sangafa, siyazi ukuthi nalokho kwakusebenzela icebo lenkosi ngempilo zethu. Hallelujah. Uthi we know. Fawulazi icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Nezinto odlula kuzo ungayithathi kancane. Amen bazalwane. Izinto odlula kuzo, izimpo oyinqobile ungayithathi kancane. Kunento ezikhazayo ngecebo likaNkulunkulu phezulu kwempilo yakho. Hallelujah. Hallelujah. uDavide bazalwane wayemncane kunabo bonke. Hallelujah. Wayemncane edelelekile ekhaya lakubo. Amen bazalwane. Waye rejected uDavide. Abanye babehlala lapha endlini yakubo kumnandi be-enjoya ukuba sendlini yobukhosi, kodwa yena kwathiwa kalusi inkomo ukuze icebo lenkosi ngaye life. Ngokwesitha icebo lenkosi lazofela lapha eluseni. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu ukulusa kwakhe kuzomfundisa ukwalusa.
ngoba uNkulunkulu uyayazi ipurpose awenayo ngoDavide. Haleluya. So uDavide uma ehamba uyahamba uyanusa unuka ubulongwe. Haleluya. Ngesikhathi enuka ubulongwe ayikho into eyithembisa ukuthi angaba inkosi. Haleluya. Ayikho into eyithembisa bazalwane. Emnqaneni bakhe wayelahliwe. Haleluya. Elahlwe abantu bakubo kwakufanele bamprotect. Haleluya. Ngisho ukuzalela kwakhe kwakuzalwa kokulahlwa. Sometimes ngisho ukuzalela kwakho kuyakwenza uzinyeze ngokuphila. Haleluya. Kunabantu abafana noDavide egameni lenkosi othola ukuthi uzaleke kabi ngokubuka kwamehla abantu. Lokho kuzalela kwakhe agcine kubuka sengazuthi kuyisithiyo empilweni yakhe. Athi mebheka indlela azalwe ngayo angayiboni into ayiphilelayo. Abanye abazali babo they were raped ukuze bazalwe. Shuthi lowo muntu ekuzalweni kwakhe uzalelwe ehlazweni. Haleluya. Uthi uDavide uyangazi wena Nkosi umuntu obubi ungazalelwe bubini. Haleluya. Ngoba uDavide wagcina efinyelelile ecebweni lenkosi noma kwakukhona izinto ezimvimbayo. Haleluya. Impilo yakhe yonke kwakunezinto ezimdonsela emumva. Noma kunezinto ezihlezi zimdonsela emumva. Njalo uzama ukuya phambili kodwa kunezinto ezikubizayo emuveni lakho. Kodwa icebo lenkosi ngempilo yakho lingevinjwe. Nkosi siyazi. Haleluya. Siyazi. Nokuyakilusa unuka ubulongwe uDavide mase sekufanele kugcotshwe inkosi. Amen bazalwane. Uma sekufanele kugcotshwe inkosi bangena ababebukeka befanelekile. Ngisho umprofethi wayengambona efanele ukuthi akagcotshwe. Amen bazalwane. Sometimes ngisho nabantu othemba ukuthi mhlawumbe bayayibona into kaNkulunkulu ekini abayiboni. Lithi izwi laNkulunkulu wayephethe uphondo angithi bazalwane ezogcoba zangena idlakela zakubo kaDavide. Bonke babecabanga ukuthi kufanele bona bangena athi uNkulunkulu cha akusiye. Amen bazalwane. Kuphinde kungene omunye uNkulunkulu athi cha akusiye. Haleluya. Wangena lo odelelekile lavuka uphondo ngoba icebo lenkosi alinakuvinjwa. uDavide ngokubuka kwabantu bangafanelanga inkosi. Kodwa ngokubuka kaNkulunkulu, uNkulunkulu angabheki njengabantu, uDavide waba inkosi. Amen bazalwane. uNkulunkulu wena icebo ngempilo yakhe. Ngifuna futhi siphinde sibuke impilo kaJosepha bazalwane. We are still here ekutheni konke sebenza kube ngokuhle. Haleluya. Konke bakufanele bakushiye ngoba kunento okufanele uyithole ngawe. Ezinye izinto bazalwane ngathi siyithola enhlungwini. Amen bazalwane. Ezinye izinto siyithola sikhala bafanele bakulahle. Kwakufanele ngoba akushiya ngakondli. Kwakufanele ngoba icebo likaNkulunkulu ngawe lalingamdingi. Haleluya. uJosepha abafowabo bamulahla betshela ukuthi bayambulala. Haleluya. Ngesikhathi betshela ukuthi bayambulala kanti bamuwelisela ngaphesheya la efuneka khona vele la khona uNkulunkulu emfuna khona ukuthi azofeza icebo lakhe. Ngoba konke bazalwane konke tshela umakhelwane konke kanti wena ucathi indaba ungabanga wakamathayipho wena uzalelwe khona nje ube right. Konke ukuthi wena wazalelwe emakhaya konke lokho wena wahlupheka walahlabaza konke lokho uNkulunkulu uyakwenza. Isho njalo iNLT ithi uNkulunkulu uyakwenza yena noma ngabe awufakwanga uNkulunkulu ufakwa uSathane kodwa uNkulunkulu uyakwenza yena ayijike lento ukuthi iyecebweni ngoba khona la kufanele ufike khona.
Hallelujah. We know that God causes everything to work together for the good. We are yenza. God is the cause. Amen, bazalwane. uNkulunkulu uyayenza. Uyayenza lento ukuthi kusebenzelane kube ngokuhle. Ngoba indaba kaNkulunkulu akekho umuntu ongavimba ukuthi wena ufinyelele ecebeni likaNkulunkulu ngempilo yakho. Akekho. Noma kuthiwa uzamani, noma kuthiwa ngazama iminyaka, ngisho bangazama ukudeleyisa, ngisho lingadelaya, kodwa icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho alinakufinjwa. Yebo. Bese siqhubeka lithi, for God knew his people in advance. Amen. And he chose them to become like his son, so that his son will be the firstborn among many brothers and sisters. And the sebakhethile, having chosen them wababilisa. Amen, bazalwane. Amen. We are chosen njengoba sila bazalwane. Ukuphila bazalwane akusiko ukuphila nje. Asiphila ukuthi siyaphila. There is a greater purpose empilo zethu. Amen, bazalwane. Uyicebo likaNkulunkulu ukuthi wena ula ematendeni yabo. Ukuthi awukho emhlanga. Icebo likaNkulunkulu lelo ukuthi wena ula. Noma mhlawumbe wena awuthanda ukuba la, ufisa ukuba somewhere. Icebo likaNkulunkulu ukuthi ula. Njengamanje ngo-2026 ngo-August 23 ula. Icebo likaNkulunkulu ukuthi wena ula. Leyo nto yokwazi ukuthi wena la ukhona uyicebo likaNkulunkulu ikwenza ukuthi uhambe ngokuqaphela. Uhambe ngokuqaphela, uhambe ngokumlalelisisa uNkulunkulu. Ngoba uma ongabe uhambe ngathi uhambe kumnyameni, kungenzeka ukuthi kuthatha isikhathi ukufika ecebeni lenkosi. Thiwa sebakhethile wababiza, ngoba ngishilo bazana ukuthi sibiziwe. Amen. Wababiza wabenza righteous. Amen, bazalwane. And then mesebenza righteous, he gave them glory. Amen, bazalwane. Wabanikeza inkazimulo yakhe. Ngoba uNkulunkulu wabazi ngaphambili. Angifuni ukuthi ungakazalwa, kungakaziwa nokuthi wena uyozalwa. uNkulunkulu had you in mind. uNkulunkulu had you in mind. Kungakaziwa ukuthi uma wakho uzohlangana nobaba wakho kephi uNkulunkulu wakwazi ngaphambili. Uyaziwa ezulwini, awaziwa ngoba naku uqala usuphakamisa isandla. Uyaziwa wena ezulwini, wawaziwa ngesikhathi usona usahamba ebumnyameni wona. Wawaziwa wena, waziwe ezulwini. Ingakho lithi izwi likaNkulunkulu konke ukwenza kona lobo bumnyama odwa nguza kubo wenza sure uNkulunkulu ukuthi kukholela kuye. Ngoba wena wawuvele unendawo kuKristu ngaphambilini emaphakadeni. Ubuvele wena uexista kuye. Ayikho uNkulunkulu into emsurpriseayo ngawe. Yebo. Thina we surprise ourselves bazalwane. Ukushido nje uma ngabe uthi awu yimina lo osho lento. Yazi ukuthi uNkulunkulu akathuki. Phela uNkulunkulu wasinhliziyo yakho. Ayithi ezinye izinto esingazisho kuyenzeka sicabange sihlinze yabo. Uyazazi uNkulunkulu. Uyakwazi wena nje. Uyakwazi wena ukwazi ngishulele ukuthi nje wena nje. Hey Jesus. Uyicabangela umsanga lo. Kodwa uthi lapho bese ngifana nesonto nje ngishobayela nje sekuzovutha yabo. Utheke. Ngikhuluma into elamandla uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi nomthandazi ayikhona. Ngoba uNkulunkulu uyasazi. uNkulunkulu njani bazalwane? Futhi akasazi manje yabo. Mangabe usindiswa bazalwane akufani akufani nokuthi uthi enkosini present cha. Yazi Nkosi ukuthi ukhona. Yebo. Siyathuka thina makusindisa umuntu nje mhlawumbe angithi vele thina ke sinento zethu ukuthi sicabanga khona abantu abangafanele insindiswe yabo. Bese umuntu esindiswa ke phenduka asho ukuthi
mina ngakukuthi sithuke thina. uNkulunkulu akathuki, for he knew ngaphambili, wayazi ngaphambili. Haleluya. Wayazi ngaphambili, wayazi uNkulunkulu ukuthi wena uzozala ubani kanjena, ebese ekuzalile, ebese yashona mhlambe, bese wena ungasala uyibone. Amen bazalwane, usale kube wena noNkulunkulu nibonane noma yi2. Noma wena ongamazi uNkulunkulu ngalesa sikhathi ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila, kodwa uNkulunkulu kwakuwena naye ngalesa sikhathi. Ngoba uNkulunkulu ngesikhathi uDavide esekwaluseni kwakuyena noNkulunkulu, elahlwe ibona bonke abantu. KwakuDavide kuNkulunkulu, kuyibona bobabili. Ngicabanga ukuthi uDavide iwisdom yokulusa wayifunda uNkulunkulu, ngoba ukulahlwa kuyakusondeza kuNkulunkulu. Ukulahlwa kwenza ukuthi ungabi na option ukuthi i-advice uzoyifuna kubani, yabo? Ngoba unamuntu vele. Uhlungu ungabi namuntu. Uhlungu ungabi namuntu bese. Kodwa lezo ikhathi ungenamuntu ziyakusondeza enkosini. And uma zikusondeza enkosini, i-counsel oyitholayo or ama-advice owatholayo, they are out of this world. Because mina ngibe senkingeni, ngabuza kumyeni wami, ngithi umyeni wami umuntu anginike i-advice ekulevel yabantu. Wena ube senkingeni ubuze uNkulunkulu, ngaphendula uNkulunkulu, yabo awunamyeni. Wena uthole i-advice that is out of this world. Indlela mina nawe sokwenza ngayo, ngithi mina ngizwe ngomuntu ukuthi angenze kanje, wena uzwe ngoNkulunkulu. Indlela esokwenza ngayo ngeke izifane, eyakho nje izoba nomaka, ukuthi umuntu akahambi yedwa. La uhambe khona kuzoba khona umaka, ukuthi la udlula umuntu ohamba noNkulunkulu. Amazwi akho masiza kuwena sizofuna ukuthi usibonise, sizwe ngazuthi uNkulunkulu okhulumayo, ngoba wena umunye noNkulunkulu. Amen bazalwane. So ngiyacabanga ukuthi uDavide ngalesa sikhathi esekwaluseni kwakuyena noNkulunkulu, engenama engenababa, into nje lahliwe. Kuthiwa hamba olusa ngoba vele wena nje, yabo, indaba yakho ayikho umuntu onendaba nawe. uNkulunkulu-ke onendaba nabantu, ongekho umuntu onendaba nabo. Amen bazalwane. Uma ngabe nje uzizwe ngazuthi awunamuntu, azuthi uNkulunkulu ukhona. Sometimes we do not pay attention to the presence of uNkulunkulu empilweni zethu. Amen bazalwane. Uthola ukuthi kunesizathu ukuthi uvaleleke ekhoneni wedwa, kunesizathu nje. uNkulunkulu vele ufuna ukukhuluma nawe, ufuna ukukhuluma nawe eduzane, ngoba akakutholi masuse esixukwini uyaduka udukelela kuthini. Thothi uNkulunkulu uzokuhlehlisa, ufuna ukukhuluma nawe ukuthi umuzwe. Thothi wena awumuzwa ngoba wena you are not paying attention ukuthi uNkulunkulu khona into ayenzayo. Amen bazalwane. So bazalwane, uma ngabe sesifinyelelile ecebeni lenkosi, kufanele sibe careful ukuthi umnikazi wecebo siyamlalela, umnikazi wecebo siyenza njengokusho kwakhe. Amen bazalwane. Kwathi ngalesi sikhathi isho uJesu lapha emshadweni. Amen bazalwane. Lapha emshadweni kwakushoda iwayini bazalwane. Amen. Uma kushoda iwayini washo ukuthi khona uJesu. Amen bazalwane. Hayi uma kaJesu ke waba neopen ukuthi hayi noma wena ngaphela, we have Jesus. Amen bazalwane. Noma umsebenzi ungaphela, we have Jesus. Amen bazalwane. Noma singangana kuhle, we have Jesus. uJesu uyi-representation yethemba nothando nekusasa. Amen bazalwane. Where there is Jesus, there is tomorrow, there is hope. And where uJesu akhona kunethemba ukuthi impilo ngeke ihlale kunje. So uma ngabe ke sebebika lapha ukuthi kuyashoda iwayini, wara abakhulumele noJesu.
angithi ngitheni, we do not pay attention to the presence of God in our midst or in our lives. Amen bazalwane. So uma ngabe ke esebatshela kwakuphoqa ukuthi uMaria abatshela ukuthi yonke into ayishoyo niyenze, ngoba laba bantu wayebazi, labantu ayekhuluma nabo wayebazi ukuthi labantu mhlawumbe bamthatha kancane lo muntu. Amen bazalwane. Ungamthathi kancane umoya engcwele. Yazi umoya engcwele ukhuluma futhi ngokujulile, ukhuluma ngendlela eyiningi. Ungamthathi kancane ubukhona bakhe. Ungabuthathi kancane ubukhona buka moya engcwele, ungabuthathi kancane. Ungayithathi kancane lento ukuthi umntwana kaNkulunkulu ungisindisiwe, ngihambe emgaqweni, sihambe emgaqweni sibaningi, sihamba nabantu abangasindisi, kodwa mina nginoNkulunkulu. Ungayithathi kancane lonke. Amen bazalwane. So uma ngabe ke sebatshela izwi lakhe laba ukuthi konke akushoyo nikwenze. Amen bazalwane. Sometimes abazali silahleka lapho ke uyasho uNkulunkulu, hayi Nkosi yami, hayi khona kwasho lo mamezali asenzi Nkosi kwenza nje lutho asho futhi singenzi, ngoba asinandaba nje nokuthi khona umuntu phakathi kwethu okuthiwa umoya engcwele. Asinandaba nje ayibo. Lithi iBhayibheli uthemba uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, unganciki ngokwakho ukuqonda. Yabo manje njalo iBhayibheli liyazi ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi emhlabeni kuzoba khona abantu abanga-expect. Amen bazalwane. Umuntu nje waziwayo nje ukuthi hayi i-expect when it comes to this topic usibani banje uhlakaniphile no, kodwa athi anganciki yena kulokho. Wakwazi ukuthi khona abantu abazobe befundile. Amen bazalwane. Abantu abazobe befunde ngempela, abantu abamajazi abo, abantu abanolwazi. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu yena loyo nolwazi anganciki kulona. Amen bazalwane. Themba uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke and never ungabi tempted to lean on your understanding. Ungabi tempted ukuthi mina sengiyayazi nje into yokuba MC ngiyashaya. Yabo ungabi tempted ukuthi mina nje vele ngiyashumayela. Ungalini nangebhadi kwakho ukuqonda, ngoba uqonda komuntu uzokulahla nje, kuyalahlana ukuqonda kwakho, kuyalahlana. Besikuphi bazalwane, besila 10 uNkulunkulu bengikhala 30 minutes usuphelile. Besila 10 uthi for God knew his people in advance. Ngoba sila ngamunye irregardless ukuthi udlulephi kwenzakaleni empilweni yakho, yini ekholele la, uNkulunkulu wayazi ngawe futhi uyazi nje uNkulunkulu wazi konke. Wazi nala khona okwathiwa wena uwenzile ungenzanga, uyazi nala khona wena owawuyi-victim kodwa futhi wenziwe i-perpetrator. Uyazi uNkulunkulu ukuthi wena you were made a perpetrator kodwa wena ube uyi-victim, and uNkulunkulu usesayidini lakho ngoba uNkulunkulu uyayilazi iqiniso lakho. Uwazi iqiniso, akuba ngisho iqiniso ngisho lela langampela. Hayi lokho okuveza kuyikhona, lokho okungaphakathi ejuleni kwakho uNkulunkulu uyakwazi. Amen bazalwane. So besilapho nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyenza konke ukuthi kusebenzane kube ngokuhle kulabo abamthandayo. Thola ukuthi bazalwane uzoba late, kanti le text okuzwe igibeli yona lebizoshayisa, ngoba uNkulunkulu uyenza konke ukuthi kusebenzane kube ngokuhle. Thola ukuthi uyafunda umsebenzi ungawutholi uze ufikelwe umcabango webhizinisi. Mawuthola ibhizinisi lakho lenze kakhulu kunalento ade uzoyiqashwa, ngoba uNkulunkulu uyenza konke. Uyaqinisekisa, uSathane uyaqinisekisa ukuthi wena ufike ecabeni leNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wenza sure even now yabona ukuthi uNkulunkulu uyamyuza uSathane, uyamyuza. Thola uSathane yena ubezokukeka yabo, uNkulunkulu enza sure ukuthi ukeqekela uwela ngala ngakuyena, ngoba yena ufuna ukuthi konke ugcine ekugcineni ufezeke lento ayifunayo ngempilo yakho.
Amen, bazalwane. We are called for a greater purpose. Hallelujah. We are called for a greater purpose. Asibizelwanga bazalwane ukuzocula siloke sisidansa sisicula njengoba ngumfundisi. We are called for something that is much more greater. We are called for impact bazalwane. Sibizelwe ithina sibizelwe kuba ama-influencer. Ithina kufanele ngabe izinto iqala ngathi ngoba sibiziwe to lead. Amen bazalwane. Umzalwane ukuthi wena usindisiwe, you are called to leadership. Amen bazalwane. Wena okufanele uqhamuke nezinto esiqala ukuyibona ezisa umphakathi noma umhlaba phambili. Lezo zinto kufanele iqhamuke kithi. Inkulu bazalwane into uNkulunkulu ayihlosile ngathi singayithathi kancane. Uma siza labazalwane sizokhonza sisuke sizokhumbuzana si-upliftane ukuthi masiphuma la siyibambisise lento uNkulunkulu asibizele yona. Uma ngabe uthisha ubizelwe inganeni, ubizelwe entweni enkulu kabi. Amen bazalwane. Into uNkulunkulu akubizele yona inkulu phezulu kwaleya mpilo yaleya ngane. Asibizelwanga bazalwane ukusonta. Amen bazalwane. Asibizelwanga ukuzosonta every Sunday senze into eyodwa phethi. Sibizelwe izinto ezinkulu ithina bazalwane esibizele ukuphatha. Amen bazalwane. Singaphatha abahedeni sinoNkulunkulu omngaka. We are called, sibiziwe, and we are given glory. Phatha umuntu odla imithi. Uphatha umuntu odla imithi okuqabela ngemithi. Ngoba awuzazi umthuba, awuyazi wena ipurpose kaNkulunkulu ngempilo yakho. We need bazalwane ukuthi sifikelele, sibambe lento ukuthi uNkulunkulu usibize lento enkulu, usibizele emhlabeni, usibizele kwi-community bazalwane. Ithina labo that are called. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu bayekubizile uyakunikeza ama-resources obizo lwakho. Angithi uyena okubizile, uyena okutshelayo ukuthi nayo i-direction okufanele uyithathe. Amen bazalwane. Uma uyithatha le direction, this is what you are going to do. Uzokwenza kanjani lokho ungamlaleli ngoba wena mase usemsebenzini omunye umuntu wena nje umhedeni mase usemsebenzini awusayena umzalwane wena mase usentorhweni, awusamuzwa ke noNkulunkulu, awusakwazi ukufezekisa icebo lenkosi. Amen bazalwane. Emphakathini bazalwane, emaklinikhi la sihlangana khona nabantu, we are called for a greater purpose. Likhulu icebo lenkosi ngathi, likhulu icebo lenkosi ngabantu that we meet. Amen bazalwane. Umuntu ohlangana naye wena njengomzalwane kuthatha ukubeka emahlombe ukuthi this is my project. Amen bazalwane. Umsebenzi wami lo. Noma ngathi uhlobo lomuntu wena kuthatha ukubeke as your responsibility ukuthi nali intoho. Ngoba we are called kuyasetshenzwa bazalwane entindisweni. Intindiso eyabantu abasebenzayo. Kumele sisebenze sibonakalise ubuzalwane ekusebenzeni kwethu. We are called for a greater purpose. Amen bazalwane. uNkulunkulu usibizele into engaphezulu kwalento esicabangayo, usibizele into engaphezulu kwezinto esizibonayo, usibizele into engaphezulu kwale esicabanga ukuthi siyayazi. Akuthina sonke sibizele ukuqala amasonto. Amen bazalwane. Abanye bethu babizele ukuqala izikole zama-Christians, sibe nama-Christian school, sifake izifundiso zobuzalwane ey'nganeni. Abanye bethu babizele ukuvula amaklinikhi, iklinikhi yabazalwane la khona ngeke kube khona unesi othuka abakwigumbi. We are called bazalwane, sibiziwe. We are leaders. Lithi uNkulunkulu akekho ivesi nambazane lihlezi akekho okhela isibani bese sibeka ngaphansi. Wonke umuntu okhela isibani usibeka phezulu ukuthi sikhanyisele abantu. Uzokhanyisa kanjani usebumnyameni nawe? Amen bazalwane. Sibizelwe ukuthi sibe ukhanya ezweni, sibizelwe ukuthi sibe usawoti wezwe. How are you going to do that? Ungazazi nawe.
discover your identity in Christ, know your purpose, ifune, pray about it, zikhathaze ukuthi Nkosi ngiyaphila kodwa ngazi ngiphilelani, angazi ngenzani. Zazi zithole kuKristu, zithole kuKristu khona uzokwazi ukuthi kufanele wenzeni. Hallelujah. Hallelujah. We know that God causes everything to work together. Hallelujah. Hallelujah. So ukuthi nje lokho bekade ukuthi kuzokudestroya nalokho uNkulunkulu akwenza ukuthi kukwakhe kuvele kusebenzelane kube ngokuhle, kubambisane. Amen bazalwane, kubambisane to your favor. Amen bazalwane, kube wena ibeneficiary. Amen bazalwane, ibeneficiary ye goodness kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Abanye bethu bahlukunyezwa, abanye bethu benziwe izinto ezihlungu, kodwa uNkulunkulu kwayilokho waya kwenza ukuthi kusebenzelane kube ngokuhle. Amen bazalwane. Hallelujah. Uthi uJoseph nanithi niyangibulala, kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi ngiwanele ngaphesheya. Hey Jesu. Awu sengidlule esikhathini sakho. Nkosi kusisi.